يا ربي بيت وعندما سهموتي نرديف سما إيانينو برمدومي نوجبسي إسلامما يا ربي بيت وعندما سهموتي نرديف سما إيانينو برمدومي نوجبسي إسلامما يا ربي موتي أعلما جلق أبديهم تدجي إفسما أصوفا كينيا فدتين مدالتي المنما ستي آمني يا موتي ستؤومي وهندما ستي آمني يا موتي قبرا ما لقاسما وانتي هندنو سندمتي نفتمسي موتي يا رحمن إيانينو برمدومي نوجبسي إسلامما نوجبسي إسلامما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقفتوتا في كبجمتوت هردفتوتا وروني أورمو دعوة برت torbanين sagantaa gaafif deebii nu hordoftan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii isin wajjin haa jiraatu isiniin jecha guyyaa har'aa gaafa 20 ji'a torbaffaa bara 1442 hijiraa irraa sagantaa gaafif deebii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. sagantaa gaafif deebii guyyaa har'aa keessatti sheekena Sheekh Ghazaalii Ajixaatti nu wajjin ture. hanga dhumaatitti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Sheekh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee waamicha keenya dhageettanii sa'aatii kana nuu kennitanii bakka kanatti nu argamuu keessaniif jazaakumullahu khayran isiniin jecha baga dhuftanii. itti aansuudhaan ammoo sagantaa fatwaatti osoo hin seenne carraa isiniif kenna, itti nuuf dhiyaadha. baarakallahu fiikum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin haa dhaqqabu isiniin jedha. ka mashaayikaa, ka du'aataa, ka dhiiraa, ka dubartii ka asirraan dhageettan marti keessanu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. dhaamsi ani asitti isiniif qabu nama kana rabbiin wayta uume bakka sadiitti addaan qoode akkaataa dalagaa isaaniitiin warra mu'minaa qulqulluu tahuudhaa fi takka kaafira qulqulluu tahuudha, takka ammoo munaafiqa warra afaaniin islaamummaa himatu, warra garaan keessi isaanii islaamummaa quban qabne, takka i'tiqaadaan tahee millarraa bahinaa, takka ammoo amalumaan tahee munaafiqa qulqulluu tahee hafinaa. bakka sadeen kanatti qoodde shari'aan ilma namaa kana jechuu, ka dhiiraa, ka dubartii, yookaa mu'mina qulqulluudha yookaa kaafira qulqulluudha, takka ka zaahira kanaan islaama fakkaatu ka keessi isaa waa'ee islaamummaadhaa quban qabne munaafiqa ka jedhamu kana. munaafiqni illee bakka lamatti qoodama. nifaaqni isaa nifaaqa i'tiqaadii yoo tahe, ka qalbiidhaa yoo tahe, ka aqiidaadhaa yoo tahe kaafiruma sanitti achi dhaqqaba. yoo ammoo dalagamaan waytuma haasa'u nama kijibu, nama hadiin guunne, nama akkanaa yoo ka tahu taate islaamummaa keessaan bahu, walaakinnahu nama iimaanni isaa naaqisa, iimaanni isaa ir'uuti jecha. sadeen kanatti qoodame. gaafiin duuba asitti wal gaafatuun hundinuu qabnu. nuti martinuu osoo nu gaafatanii ani islaama muslima jechuudha himanna. diin al-islaamitti amannee, kitaaba rabbiititti amannee, rasuula rabbiititti amannee, warra mu'mintoota ufiin jedhu jenneeti mu'minummaa kana himanna. rabbiin mu'mintoota dhugaadhaa rabbi nu haa taasisu. yoo akkana ka tahu taate sifti islaamaallee sifti iimaanaallee kophaa jirti.
maaliif maasiyaa dalaguun kun guddate asbaabni kathratul maasi wadhunub sababni namni akkanatti dogoggora keessa bu'aa ooluuf waan islaamni hin dalayne maaliif dalaga namni kun waan islaama irraan barbaachifne keessa maa bu'aa oola halkanii guyyaa sababni isaa maali jechuudha wanni asitti jalsaa gabaabduu tana keessatti waliin fudhannu sababni namni maasiyaa keessa bu'uuf maasiyaan dhooggaadha waan rabbiin ittiin dhiyaatinaa jedhe irraa nu dhoogge gariin isii gariin maasiyaadha waan islaamummaa keessaa nama baasaatii waan akka shirkiidha yoo taate gariin isii maasiyaa gugurdoodha kabaa'ira ka haddiin namarra dhaabatu gariin isii ammootu saqaa'ira ka tawbamaan namarra irraa qulqullaa'uu danda'an takka wudu'aa fi kanaanis irraa qulqullaa'uu danda'an yoo saqaa'ira taate jechuudha duuba namni ka kabaa'iraa keessa illee hin bu'a yoo garru ammaan tana akkuma marti keessanuu beeytan maasiyaa gugurdaa silaa haddii namatti hojjabsiisullee keessa buuneetuma argamna sanii miti san bira dabree ilaa shirkiititti haga millarraa waan nama baasu gahuutitti dalagamaatuma jira maqaa zaahira kana gubbaa islaamummaa himata sababni kanaa maali yoo jenne tokkoffaan sababaan namni maasiyaa keessa bu'uuf osoo islaamummaa himatu osoo iimaana himatu osoo qur'aanatti amane jechuu himatu osoo hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam dhugoomsa itti amane jechuu himatu wanni namni maasiyaa keessa bu'uuf sababni isaa inni hangafa maali ضعف الإيمان بالله عز وجل إيمان ربي أمنهم كن لافو لما هركتي يو إيمان كي لافه وني مرتسيف آنجويتي يو إيمان كي جباته إيمان كيسان تهمتو سن كيسبو الراشي دوغ إيمانا في همتو كيسبو سوالي فالادا إيمانا والانفقاتو نم إيماناتي والانفقاتو معسيا كيسبو صغائر تهيتي تتقو تهيتي كبائر غغردو أبارسي كيساتي رفه كنم أكسي ربين أباري جدامو تكا كحدين الردابتو كار كغرف متهنا كأجف متهنا حسب مبلسة إساتي كبائر وان شريان جتين سن كيسبو في إيمان ولتنقبم كنافو رسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن جان إن زنا قد ويتزنا قد سن حال إيمانك أبون جلان إيمان الرامل كما جدت ربي إيمانا نمر رامل كيني ويتسانيت ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن حتى اللي ويتهات ويتدنيانا ما فوق سن أصو إيمان إساك رقاك جرات تاتي إيمان سنت الرادوغا إن اللين هنهاتو جان سلا طيب ما لريرك كون جنان ضعف الإيمان بالله وضعف الإيمان باليوم الآخر دبيتنا كي كدا يوم أسيا كيسبه أفقرت إيمانك يتلا فرجتشوف بيك ربت أمنو كي يتهفادا هم ننقبو أوسن قبو جتشو بيك أكما سنقيا آخرات أمنين سكية لا فرجتشو بيك guyyaan qiyaamaadha guyyaa waan dalayde kana hunda gingilchaan itti dhufu waan ati duniyaa tana keessatti dalayde xiqqoo tahitti guddoo tahitti ta khayriidha tahitti ta sharrii tahitti jidduu teetii fi jidduu rabbii tahitti jidduu teetii fi jidduu gabroota rabbii tahitti guyyaa gingilchaan waan kana maraa dhufe waan dalayde dabarsite kana hunda irratti tooyatamtu kakana hunda irratti gaafatamtu guyyaan qiyaamaadha namni hin gaafatama gaafatamiinsi hafan qabu guyyaa san jazaa wanni deebisanii yoo khayrii qabaatan khayrii ofirraa kennuudha yoo khayrii dhaban maasiyaa namtichaa baatanii azaaba dhaquudha jechuu namni beeku har'uma waan san irraa fagaata walaakin waazi'ni iimaanaa kun ilaafnaan maasiyaa san hunda keessa bu'uun dandahame aslitti man amila saalihan namni toltuu takka dalage min dakarin oo unthaa wahuwa mu'minun
حالك إيمانك أبو تهي نمني خيري تكدلق دير هاته دبرتي هاته ربي جرو بريد سجرات شفنا جدا إيمان أقاد أيون نقباته جرو بريد جرات جرو بريد نن جرات مالي إيمانك أبا وان صدا ليسان صدا شفت مال ربي تكو جمالي وان بران صدات فقريان بصداف إسي ججة حرام اللي دلقه بيال اللي بهي دومي دوئي جركنا في اللي إركتو مالي في رزق انتي أرمت الافتجريتم هاga حلالا إرتي قبابتا كنافو إيماني ربي تأمنون كن يولافي إيماني قويا آخرات تأمنون كن اللين وان دلقه كان جزائسي أرغتو فتاججون كن يولافي وان مرفيتك سبون ست ججباتو كنافو إذا ضعف الإيمان إيمان نما يولافي تعلق القلب بغير الله يعني قلبي نماتني والرب ملي جرو ترراتي يو إيمان كيلافي قلبي مالي ترراتي والرب ملي جرو ترراتي مخلوقا أكا كيتيتي ولي حاجتوني كاني حاجتوني مقاد داداتين هاوامتو تكانم أنغوك أبو جتي سر أفكايو اللي مجر نما كان وانا قد جتي أبدي مخلوقة تقر كاون جر أبا فدي هاتهو خجرو كان ديسي نمني أبدي كدو إسانو كرامان نبي رجل جدي كدو إراجو أبدي كاو تجر إذن إذا تعلقت قلبك بغير الله في أي لحظة من اللحظات ويتما فدي هاته ركو كيستي بلو كيستي هلكان كيستي قويا كيستي يو قلبين غير ربي تتي وان ربي تهينتي كرراتو تهي إيمانك تلا في ججوبك ورّي إيمان إساني ججبا قلبين إساني ربي تقوش مالي وعلى ربهم يتوكلون جدامي واني فيتيو تلفت رب ما قفر رتي ركتان جد جار مجرور كان الدورة دبرسون أكسك النفانا دبادت وعلى ربهم ججو كان الدورة دبرسون كن يتوكلون على ربهم ججو الأولاد وعلى ربهم رب ما إساني قفر رتي يا مؤمن توتي قدبتي في دبودا رب ما قفر رتي ركتان يا مؤمن توتي إذن يو قلبين تي مخلوقات إركتو أفقرتي إيمانك يلا في جتشو بيك ماري إيماننا ما لافنا ملتو النتي بيتون تعلق القلب بغير الله قلبين تي ربي تقوش ديبتي وان براتي تررأو ركو في تكيسة هاته أكو مثلا أمس غاف إيمانك لافي دلنسو ufqabuun dandeettu yoo aarte aarii san ufqabuun dandeettu warri aarii liqimsuu dandahu warri waa obsuu dandahu warri waa dabarfatuu dandahu warri nama hamtuu namatti dalage khayriidhaan deebisuu dandahu idfa billatii hiya ahsan ka rabbiin jedhu yoo namni waasi godhe waan gaariidhaan deebise ka rabbiin jedhu san warri dalaguu dandahu warra iimaana qabu yoo iimaanni kee laafe aarii sanirraa hafuun dandeettu ati namtichi aarii akka nama maraateeti yookaan dhoytee cabsita takka bira dabarteetu lubbuu isaa baafta takka jetteeti jechaan isa madeessita uf qabuun dandeettu jecha gaafa uf qabuu dadwayta aarte uf qabuu dadhabdellee iimaana kiyyatu laafe jechuu beeki mallattoo iimaanni laafuuti yaanu lamaani kun marti akkuma san sadaffaan yoo iimaanni namaa laafe waan lubbuun sitti qabatte dhiisuu hin dandeettu yoo hati isiin siin jettellee hanna san dhiisuu hin dandeettu maaliifi matoorri silaa waa sochoosu iimaanni sun biratti laafaadha qabuu hin danda'u lubbuu tana lubbuun nafsiin si keessa jirtu tuni inna an-nafsa la'ammaaratun bis-suu dhugamatti lubbuun namaatun hamtutti ajajjuudha hamtutti nama ajajji waan fokkataa waan badatti nama ajajji nafsiin isii san qabdee jechuun iimaanatti hajama isii san waan isiin feetu sanirraa dhooguun shahawaata wanni shahawaata jennuun kun waan dhugan tahina waan akka farshoodhaa waan akka mukaddiraata waan karaa dhugaatiitiin dhugan
takka waan nyaatan tahina takka waan ammoo dalagan tahina akkasin aadaa wanni lubbuun namaa feetu takka lamaa miti. Idan shahawaata waan lubbuun feetu san irraa qabuun rabbiin haraam godhe jechuudha. Xayyibaanni waan rabbiin halaal namaa godhe. Xayyibaata rabbiin nyaadhaan nuun jedhee itti nu ajaji. Kuluu min axayyibaati wa'maluu saalihan. Yaani gaarii nyaadha. Rizqii halaalaa ta'e isiniif kennine nyaadha. Ammoo gaarii dalagaa jedha san booda rizqii kenna nyaattanii badiin dalaginaa jecha. Kanaafuu maarree yoo wanni kun sadeensitti argame mallattoon aqwaan daliila aqwaan mallattoo imaanni namaa laafuudha waan sadeen kana lafa kaayan ulamaani inni haa hedduullee tahuu ra'siin isa jara sadeen kana jecha. Sadeen maali? Imaanni kee laafee wanni ati beeytuun qalbimmaan tee rabbi biraa kaatee waan biraatitti rarra'u. Qalbiin tee waan biraatitti rarra'an yoo dhibamte rabbu man na fayyisa jechuu malee faayidaa marittu fahuwa yashfiin yoo dhibamillee rabbuma kiyya na fayyisa jedha Nabi Allah Ibrahim. Kabira kana fayyisu hin jiru jechuu fayyaa rabbitu harkaa qaba. Yoo dhibamtee qalbiin tee makhluuqatti rarraati. Sayyid fulaan yoo jette sheeka balu yoo jette kama biyyi tee waamattu biyyuma jiraattee jiraadhu ati biyyuma taatee ta'e waliyyii qaba biyyi marti. Qoodeef shayxaani nama maraafuu gosa maraafuu qoodeet adda addaa lafa jiraaf. Ati huma feetee waamadhu yoo qalbiin tee rabbi biraa kaatee isan na fayyisaa taate. Yoo ilma dhabdee ilma kana balutu naa kenna jettee makhluuqa tokkotti rabbi biraa kaatee ka makhluuqatti achi irkiftu tahe. Intabi ka kennu ilma kennuu danda'u rabbi tokkocha malee hin jiru ka dhooggatuu danda'ullee isa malee hin jiru. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت جت ويتمر ذكري كنما قلقلا ويتقوت يا ربي لا مانع لما أعطيت وانا تكنت كدوغة تنجر جت معنى حقيقة وان كان وصوبيت سلاوان بران كجيلت وانا تدوغت ككن ننجر وانا تكنت كدوغة تنجر أكنا جت ذكري كنما قلقلا كيست ولكن في ذلك وان براتي أكو عبادة كيستي فول ربي دابت إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي سيقوفا قبر كبيران قبرو سيقوفا تغرغار سيفن كبيرات تغرغار سيفنو ويتچ دي بأندلغا نمو كان الله وامتن كان الله وامتن كوامتن سياسي ميتي كغبرن الله سياسي ميتي كقلني في الله سياسي ميتي كنظري قدا قدني في الله سياسي ميتي لا إله إلا الله ربي كوني ما أبصى دامو إتمدي سكنا مر مالي في بك جلادا كان إنك برّي إيجا بك جلادا كان إنك باتين ما إتجار جرا إتجار جرورين ور أنا ربكم الله على جده إتجار جرا إتمدي آخرما سرين سنيات ماله إتمدي سربين دوبا كان أبجتشا يو قلبين توام غير ربي تتررات يو ويتآرت آريوف قبودة دبده yoo ita lubbuu waan haraamaa takka dalagisiin jette irraa dhaabatuu dadhabde irraa lubbuu san qabuu dadhabde imaanni kee laafaa jechuu beeki. Inni lammataa wanni namni maasiyaa keessa bu'uuf idan maasiyaa keessa wanni bu'aniif imaanni laafuudha. Ammallee wanni maasiyaa keessa bu'aniif عدم تحكيم شرع الله تعالى دين ربي كان isa ka murtii namaa godhu taasifatuu dhabu yoo wanta ko barbaadde murtii namaa barbaadda ta rabbii tana dhiifte kun yookaan akka biyyi gariin jettutti qarnal 20 kana keessatti inuun dalaguu jedhe warri gariin qur'aanni kun la qur'aanni yasluhu fi kulli makaanin wa fi kulli zamaanin wa li kulli shu'uub zamana hunda keessattuu qur'aanni madalaga maaliif dalaga zamana mara keessatti beeytu min ladun hakiimin khabiir isa beekaa beekumsi isaa waa hunda fulla ibiraa ta'e isa waan dhuftu beeku tadaa waan dabarte beeku ta waan keessa jirru beeku osoo waan hin tahin illee osoo taate akka isiin itti taatu ka beeku biraa ta'e qur'aanni kun zamanul aakiriin keessa waan akkanaatti dhufa teknoolojii akkanaatti baya namni waan akkanaatiin waa wal jijjiiratuu danda'a jecha rabbiin ni beeka
زمن سني في الله انتو لجديتو مكاي قرآن كان زمن أكنا بود رفو في الله إلى قيام الساعة شريعة محمد نسخنت قرن العشرين كيس دلقوا هندل يدو يجوريسي هاقا فقيامات الرب نما كنما سر دبر سوتتي شريعة تنمد دلقا أتتبولتو اتبولو باتو سمب بدمالي شريعة نبدو لا تزال طائفة طائفان تك هندمت يا رسول صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق حقرت تهران ديمت يا ورّي حقان دبا مهاتي قاتل ليدا ورّي ربي قبابا مدرانو الرقدان ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الناس دانغا كان قمني بالداف فجافا مالي في كرا شيطانا سن قبط مالي كرا حقا كان قبطو ججو دوبا يو شرعي ربي قبطو دد يو إسام مرتي قرأتو دد يو من يكون حرام قال تعالى ربي تكون حرام جد سينجدان رسولة صلى الله عليه وسلم وان كان حرام جد الرقر يو سينجدان لا كون أرانتنا بيجي مرتنو كان ماتي دلقاتي مال تلوغيو كجتو تاتي كون اللين إيمان مكيت تنجر جتشا غافة سراها باتي اتكفرتي سنوان براتي يوم الله كيسا بيانام قرآن كون انتهو يوجد آيان تك تربين بوسي مرتي كن تك مرتين كون انتهو يوجد أتي تدبرتي لك مرتين كون انتهو يوجد أتي كديرا مرتين كون لك ناف انتهو مرتين كون كزمان ولين ديمو متيو كجتو تاتي من الرابات كن وان صريح جرو جت جوان آيات انجر وان حديث صحيح انجر انتبه دبين خطر قدار إيمان نلافو قفامتي قاف إيمان الله في جنو كانا وان من الله كيسا سنباخ نكيستي قاف وان من الله كيسا سباسو تات إيمان نمتانو لفادا بامي كنافو تعلق القلب بغير الله بكجر ساندي غير ربي تتي قلبي نسار الرؤون كن حق من الرابافتو ولين دي مججا دواتان صدركا قبري معصيان هندي سيتو صدركا قبتي إذن إيمان نكي لافنان وان شريعان جتم بلود أبنان إيمان نكي لافي ججارة إيمان نكي لافي أكو مثلا وان إيمان لما لافسي نمني معصيا كيس سبقوف مالي واهل بدا قباتو أتي كديرا اللي تدبرتي اللي dubartii dhiira jidduutti illee yoo tahe namni rafiiqa waliin tahuu ni jira nama rafiiqa tahanii waliin jiraatan kana nama saahiba waliin tahan waahila tahanii waliin jiraatan kana laallatuu barbaachisa garamna oofa jechuu isaa beekuu barbaachisa ilmi badaan mukaddiraata ilma kee yoo fuudhe mukaddiraatuma san barsiisaree waan ofii irra jiru كسجارة دقو إلما كيو فود سجارة مثلا برسيسة وان برا برسيسة وان في بيكو مالي كهن نبرة اللي هن مثلا برسيسة كان الرجل على دين خليله نم نكون أمنتي مسا واهل لي سائر رجرات الرتتها صاحب نكون نم هركسة والإنجرين نيساتي والجالة تيسن جدو تيسلمان جرتو ولين باتني ولين قالوا كيسان كان أبجدت دبين نم هركيسا فلينظر أحدكم من يخالل وصم أول صاحبا قد أن نم صاحبا قد كان حلالتني وأن شريان جتوف كان يو أول لالته نم نكون نم دينا نم مسجدتي ديمو يوته مجان كيو سوالي إندي بمالتا مسجد مبارتا يو نم قرآن قرأوته مجان كيو سوالي إندي مهو قرآن مبارتا أكو مثلا يو كبدي ولين ديم اللي بدي برتا كنافو قرناء السوء واهلي بدان بدي منا مبرسيسا أسباب معصية إرّا وان معصيان هدوما تفتوكو نما دينان قبني نما شريعان قبني واهلا قرأتو جيتشا ونما بدا واهلا قرأتو جيتشا واهلا سلا أمانتنا كنماتي في شيطاناتي كدوران دبتمو شيطاني قلبي نما وسواس ظاهران نرجتو كنما ظاهران سي وسواسه كراسي دبرسا قرين نسوي كجدمو أمان تنواني قرين كيته قنان كلين صاحب كيتي وانا الران تنك اللين سرتي كرا ميشا همياتي اندبركن كوني كلين صاحب كيتي وانغاري دبرسا gaafa sanitti saahiboomte gaafa qanaata sanjala deemte gaafa TV sanjala ka deemtu taate waan khayrii ka facaasu akka TV islaama
akka toora ammaan tana irra jirru kana waan khayrii facaasu kanatti yoo as gorte khayrii madageetta nama khayrii argita nama khayrii waliin deemta warra akkasii rabbi nu haa taasisu yoo lakkisanii miti kabiraati waliin taate hoo ka qullaa deemu yoo taate atillee bargabbaatee huccuu qullaa akkasii bitta ka mataa garanaaf garasitti ciru yoo taate boratillee akkasuma goota karraan tana fuula asiin achi uf jijjiiree funyaan uf maal godhee harma uf maalii godhe har'aan tana uumaa rabbiin itti nama uume kanarraa uf jijjiiru waan takka lamaa miti shayxaanni duraanuu hin kakate isaan ajajeetiin jedhe nama kana ajajeet karaa isaan dabarsee fala yughayyirunna khalqallah uumaa rabbii kana jijjiiran jedhe booda har'aan tana ijaan argaa jirtan ka uumaa rabbii akka itti namni jijjiiraa jiru sanii miti dhiirtinuu dubartiif gootee kunis صوتايو يعني سالايو في جيرا جرا نمنو ام برا ديسه كان افجچا نما ولين ديم تو كان لالا يو نمني ولين ديم تو بداته اسباب ني معصيان كوني ما نت قدت انسلوان بديت انا كيس ما بوا ولچون غافتينغا صاحبك تو كسي غدا جرا جچا صاحبك سانتو اي كان ما بداته و بدي سنتي سيار كيس جچودا بك كنس ايغتو برباچيسا akkuma san attafakku kul usari wanni hedduu maasiyaa keessa nama buusu maali maatiin addaan faca'uudha ilmi gara tokko haati gara tokko abbaan gara tokko ilmi dhiiraa gara tokko intalti gara tokko abbaan bira jiraatee itti yaaddahu haati bira jiraatee itti yaaddoytu intalti maal taatiree fedhii ufiitiin bobbaatee fedhii ufiitiin galti mucaan kunillee fedhii ufiitiin bobba'ee fedhii ufiitiin gala sinniin ijoollummaadhaa kun wanni keessatti haadha abbaan mas'uuliyyummaa shari'aan irra keettee kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi jette marti keessan tiiseedha waan tiisu kanarraa hin gaafatama guyyaa qiyaamaa tarbiyaa isaa yoo balleessite hin gaafatamta shari'aan siin jetteef mucaan kun waan badaa fi waan gaarii addaan hin beeku lubbuun yoo inni achii gadi bahee nama sijaaraa qabu mucaa xiqqaa sijaaraa dhugu khayriyaa isaa arge hoo'u yoo jedhan irraa fudhatee harkisa innillee gaaf kaan ismooliin bada jecha kanaaf jecha usraan addaan faca'uunilleen maatiin kun addaan faca'ee gara garatti jechuunilleen waan ma'asiyaa keessa nama buusurraayi arraan tan akkuma gartan kana waan yeroo mara qilleensa irratti haasoysiisan ijoollee warra kararratti jiraatu warra shaari'a irratti jiraatu kana biyyuma mara keessa jiraree kuni warra kararratti jiraatu kana kararra galu kana bakka galu kan qabne kana ka bakka oolu bakka bulu hin qabne qorra kana keessa oolee aduu kana keessa oolee rooba keessa oolee roobum kana keessa bule kunillee bar noomarraa bahe kam akka keetii kanarraa bahe noomarraa bahe ka akkanaa kun maaltu asiin isin gahe wayta jedhaniin haadhaaf abbaan kiyya addaan bayaniit bakka itti godhu dhabee waan kanatti seene jedha ka haasoysiisan guyyarraa dhageettan kana rakkoon waan garii namni gariin jaalatee kararratti gadi hin baane namni gariin jaalatee hatta mana zinaa sanitti hin galle jaalatee itti hin galle rakkateetuma bakka seenuu dhabeet dirqin achitti galchite kuni maaliifi maatiin isaa waliin hin jiru kanaaf jecha wanni shari'aan yoo abbaan manaatii fi haati manaa wal dhabde takka isaanummaan furmaata ofii godhatuudha jidduu ofiitti ilaallatanii dubbii san hiikkatuudha yoo ofii hiikkatuu dhaban maanguddoon gayatuudha yoo dubbiin jabaatte hakama min ahlii wa hakama min ahlihaa maanguddoo gara warra isii irraallee fuudhanii gara warra isaa irraallee fuudhanii maatii san haga dandahanii walitti qabu wanni shari'aan jettuuf maaliifi addaan facaani kun ilmaan kanallee balleessa jechaadhaaf idan maatiin nama addaan faca'uun asbaaba maasiyaa keessa nama buusurraa tokko jecha kuni wanni haasawanii gaamaan ufiif mataa ufiitiif muhaadaraa kaamila fudhatu baarakallahu fiikum gara ilaajaatitti yoo kadabarru taate awwalan wal'aansi waan kanaa maali maasiyaa akkanatti lubbuun itti deemtu kana ka ganamaa galgala keessa buunu kana ka rabbiin haala kenna beekullee innakum tukhti'uuna billeyli wannahaar isiniin kun halkanii guyyaa badii dalaydannuun ka jedhu kana furmaatummaan isaa jira yoo ka jedhamu taate furmaata rabbiin nu dubbatee jira
فرمان مالي التوبة النصوح توبة كل توبة أتك المديرة يو خراب الدجرات يو صاحب بدا قبات أمو مرة الرابقي حاليا ساعتي أما هاسو إنو كان الرابقي نما بدا سنر أدام بيسان أتين دبرتي دالي نما بدا ولين حال بدا خسي برسيسا جرو كخرا بدا سي أوفا جرو خرا إسلام أنتول خرا متا كيتي في اللين تول كفايا كيتي في اللين تول كجرو تيتي في اللين تول خرا بدا انت لسي أوفا جرتو أرم أدان غوري سيدان نما غارت تچ غوري نما دين قبوتي غوري نما خيرت ساججو تچ غوري إذن التوبة النصوح غرب بيتي توبة كل توبة دا كنافو ربين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة كل توبة دا جدا غرك يتي توبة كل توبة دا توبة سنن راقي بلا جدا ويتما يسن هل كان يقول بديدا ليدن ننجد سن الله وأنا أغفر الذنوب جميعا أني بلسا مرا إسنما فديسا فاستغفروني جتشا كاتبين أرارا من الرب بربادا نادي سجداتي توبة غرك يدي بي أرارا من الرب بربادا أن سنيف أرارا ماجد يا رب نتي أرارا يا رب نتي أرارا بدين تينا تكالما ميتي أتني بيتا تنوتي روي سنلي تنوتي بي في المؤلف نلي تغدي روي سنة دلين تأتي قفت نور رابي تولي تنمني نور رابي كل برا ماسيا غري نمني سر رابي كبدي يكسي دلين دي چا نمني سي بيك غري إسي سماف ربي تولي بيك يا ربي تا أتي أفينو تبيتو في تنوتي أفي ماسياته إسي بين اللي تنوتي ماسياته إسي بيكين تدلين اللي ينميك أتم تهودن ديتي يا ربي مرأسيتو يا ربي نوديس يجودا غرو واني برباچو سره علاج نقدان توبة غرب بيتي تدبي ودا إن لما تا الدعاء بالهداية والتوفيق يا ربي نقجيلش أكم حديث قدسي كيست الفجر يا عبادي يا غبروتن كي يا ربي يا غبروتن كي من جلال أفيت إركسون كل اللي ندبي تشريف قدا يا غبروتن كي مرتي كيسنو جلتادا نما أني قجيلش مالي فاستهدوني أحدكم قجيل من قجيلش جداتي نر بربادا إسن قجيلشان ونجد كنافو هدايا وان ججبتا هو إسن تانان صلاة كيستي ركني صلاة فاتحة كيستي دعاين جرتو مالي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا يا رب نقجيلش جيتش ربي تتأججك كلين كيسن جلتا نما أني قجيلش مالي فاستهدوني قجيل من الرب بربادا نقجيل تجداتي قجيل من الرب بربادا أهديكم اسم قجيل تاجر سورة فاتحة كيستي دعائي سنوكاهد اهدنا الصراط المستقيم جتا ويتسلاتما ويتفردي صلاة تهينا ويتسنى صلاة تهينا صلاة ما فيت صلاة فاتحة كيسا نفت اهدنا الصراط المستقيم يا ربي خراك قجيل يا ربي نقجيل يا ربي قجيل نقجيل يا ربي سكرنا يا ربي إذن دوبا أكيكون برباچي سادا إن سدف هذا توبة كله يججن أولا لما تدعي كان أكنت كراتو يججن سدفان الابتعاد عن أسباب المعاصي وان سبب أجتنا مهركيسو سن الرافقاتو أتم بيتره نمني مرتينو وان معصية سنت إسهار كيسو تجيرا أكو مريفو جنة كان صاحبة تهينا واهلا وتهينا تكوان براتو تهينا تكوان هركم أوفيتين أوفيتي بيتي منات أفقلشة وتهينا تكوان هركم أوفيتين بيتي كيسيت أفقلشة تهينا أسباب سن الرافقاتو أسباب معصية كيسا سيبوسو سن كيوان سن أرقيت سن الرافق أبون دن دين سن وان سن الرافقاتو ججوان معصية كيسا سيبوسو سن كوني سدين قبابين نتي إلا جوان أما دباني كنمار وان أما دباني كنمار فرمان نيسا توبة كل دعائي توفيق ربي قرأتو يا ربي نقجل شيء ربي كي قرأتو إن سدف هذا سببا معصية سن كيسا سيبوسو الرا فقاتو دا ورا معصية الرا فقاتي خيري دلقي يودو قبقوري جدل حقيقة نتي توبة كل قرر ربي توبتي إن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمعني ويراني ويعلم حالي ربي نأجيا نأرجع بك تجلارك تنجرو
ويعلم حالي وانا كيس جيرو مرة دكنا كيس اللي جرات اتش كيست اللي وادلغو إفا كيس جرات اللي اتشت اللي دلغو غمو جت اللي دلغو بدت اللي دلغو بايا دنياتي في دي دنياتي اللي دلغو ربي نبيك يجوك أنا بيك حقيقة أنا من غير توباتي ربي توبة نمرة قبلا ورا توبته توبة نساني قبلا ربي نهاتاسسو ورا آمن إساني إبدا قرآن إبداني تهو إبدا تهو داف كرفة ربي نتاسسيني ورا جنة كيستي والجهي أكما سرتي والجهي نكنا gammachuudhaan achi keessatti maalumaan as geettan jecha jannata keessatti wal gaafatu rabbi nu haa taasisu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى هاجرته نولي ورى لقفته لقاه اتين غرفمه اتين اللي ملك ربي انه هاتاس قافين درا كان جله وبولتين تنتك مسجد الله كي يجرا جهة قبلاتين جرا من تاء اتهدد صلاة دندها نمني توكو إمام أولي نو يتسلاة في ديمو نمني توكو يو إمام أولي صلاة كجر تاتي شريعة ولا فكيت قبتي إمامني درا ويتا نمان صلاة رافدي ممال جرا ويتا مهراب كيس رابطو استو تراسو تقاربو ونجر أنكو إماين سيرا نمني نما ولين صلاة اتصالات جيتشادا ولت اللي متنا جان زمن كورونا تيمي تقامان تنا كورونا نو أدانا مهم بيسه ربين مصيبة إسا كان اللي ربنا مرة هافورو سلان أمان تنا لذة بنمني غرا غرا آبته صلاتون كن أكوان قلبي نما أدام فقاتي شيطان جدو كيسان سينا فرجاك آوان إيسينا في ودن شريعان جتوف كانا أمان تنا شيطان جدو نما غاليتي مترى تكو تكون أدان آبتني غرو ضرورة هاجنو ربي نور هافورو تنا نمني مرتنو قرأدا بكا غير اللي ربي هافورو بكا هنغين أمو ربي هنغينيني أكا آدا شرعي ربي نو أجا جسانيت صلاة ربي نو هادي بسو صلاة مئة قبضو صلاة لذا قبضو صلاة سنة ربي نو هادي بسو إيدوبا نمني دابتكو ولمتاني دابتو اللين شرعي آدا سفي لما ولدت يسو اللين شرعي آدا سفي تنكيست ويتدابتن warri beekumsa qabu dura dabruulleen shari'aadha akkuma san dhiirti dubartii dura dhaabattee dubartiin dhiira duubaan dhaabatuulleen shari'aadha shari'aan akkanatti nuu keette jidduu saffii lamaaniillee walitti dhiyeessuun shari'aadha kanaaf jecha waan masjidni tokkochi walitti hin qabne keessatti mana keessa taa'eetuma fuuldura na jira jechuudhaaf achitti achi salaatuun hin tahuu jechaadha أحكامني نمني قرين ويتا بيتنا دفه حرمك أنا لالو أكاتا حرمت اتصالات كان ويتلالو كان نمني قرين فندق كيسا جرى قد اتصالات ويتلالو كان الراقبتي تمان اللي من كي الرسالات النات هججون نملا كوني أحكامني أسي أحكامني مكة كوني وان قري كيستي وان بيبراتي واللبو قبا بارك الله فيكم وان قري والركون أكس قوتي تجرى kanaaf jecha bakkuma salaanni itti godhame masjida dubartiidha jedhamee ka godhame yoo taate malee manarraa durallee jiraatee bittiidhatuun hin tahuu jenna baarakallahu fiiki yaani garuma bakka salaanni salaataaf kurfaa'ee salaataaf godhametti as dhufanii achirraa imaamatti hidhatuu barbaachisaa jecha baarakallahu fiikum rabbiin hundarraa haa qeebaluu beekumsi kama rabbii kennaati namni wahii birrii liqaa nabiraa qabaa osoo isaa hin deebisin waggaan itti gahe abboo birri san zakaa keessaa baasuu barbaadaa naan jedhe dura birri san zakaan itti gaya yoo birri san itti zakaan gahe ayyoo nama zakaa fudhatuun haqa godhatu ta'e birri san keessa hagana sii dhiise zakaadha hagana siif niyyadhe keessaa sii dhiise yoo jedhe gayaa jira shar'itti tokkoffaa maallaqa liqaa namarra jiru ka liqaa namarraa fuudhe san zakaan itti wajjabamu itti wajjabu jechuudha kana hasaba qabeenya abbaa maallaqa saniitti ilaalama maallaqumaan inni qabu homa sibira jiru kana qofa yoo taate kammaan sibira jiru kun zakaa gahuu isaatti ilaalama
yoo qabeenni isaa ka isa birallee jiru jiraate namni kun maallaqa si biraa qabu kana malee maallaqa biraa duniyaa biraa yoo ka qabaatu taate duniyaan isaa walumatti hisaabamtiif ka achi isa bira jiruu fi ka siif liqeessee si bira jiru kun illeen namni liqaan bira jiru kun gaafni zakaan namtichi irraa baasu naaf gala mallayni sun naaf gala homa namni sun nama amanamaadha nama naa galchu jechuu gaafa abdii qabu zakaa irraa baasu illee ni wajjabaa zakaa illee irraa baha zakaa irraa baasu illee itti wajjabaa namticha san zakaan irraa baasuun dirqamata nama naa galcha jechuu amanan bira eega jiraate liqaadhaan karaa liqaatiin jecha kuni maarree dubbiin zakaan itti wajjabuu fi maallaqa kanatti maallaqa ati liqeeffatte kanatti zakaan itti wajjabuuf dirqama irratti tahuu dhabuun qabeenni namtichaa hagam gaya zakaa gaya jechuutu ilaalama yookaan wanni si bira jiru kun qoftinuu yoo zakaa ka gahu taate illee zakaan itti wajjabe yoo duniyaa inni achii qabuu fi kun walitti ka zakaa gahu taate illee namtichatti zakaa wajjabe maala kanatti zakaan waajiba tahaa jecha kuni gama tokko kaati irraa gaafatte baarakallahu fiik gamni lammataa ani maallaqa liqeeffadhee jedhe kuni nama zakaan fudhatuun baqqa'uu fi min ahli zakaat warra shari'aan zakaa kennaa jetteef sanirraa aniin kuni maallaqa kana asumaan keessa waan zakaadhaa sannaa dhiisee waan saniin alaa deebisee fi jechuun dandahamaa jechuudha. Kana keessatti akka waan shari'aan zakaa irraa baasaa jechuutti nu ajajjee jirti. Zakaa baasuun dirqama. Zakaa kana wayita baasan namtichi kun sirraa fuudhee sii kennuu ni mata. Maallaqa kana sirraa fuudhee zakaa eegaatii warra zakaa fudhatu haqa godhatu taate sitti zakaa baasuun ni mata. Walaakin liqaa san achiin itti hisaabbadhu jechaa miti zakatti. Zakaa baasuu qaba. Zakaan ikhraajatti hajama. Zakaan asnaafa barbaadanii kennutti hajama. Ati sinfii sanillee taatu ta dur dabarte sii dhiisuu osoo hin taane maallaqa kana ati kennitee fi maallaqa kana sirraa fudhatee sii kennuun isaa himata haa jechuu baarakallahu fiik eegaati zakaa fudhatuun siif baqqa'ee fudhatuun siifillee hima baqqaa namtichi illee sii kennuun ni taha achiin ammoo san walitti ciibsaa sanii miti zakaa san fuudheetuma sii kenna ka khilaafa hin qabne kana baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kenna Allah khairan baarakallahu fiikum gaafatan tokko akkana jedha namni tokko intala kadhatee kennanii fi nikaahallee hidhanii fi gaafa guyyaan isii gahe isii inni kadhatee nikaa hidhaniif san dhiisanii obboleettii isii tamana jirtu guddoo itti gadi baasan yeroo mana gahuu hin argee intala tana osoo hin horadhaa jedhe nikaaha irraa qabaa jedhe. Imaanni namaa kun yoo laafe namni kunuma fedhe dalaga. Yoo imaanni namaa laafe namni kunuma fedhe dalaga. Namni tokko shari'aan wayita intala takka nikaaha godhatu akka amma nu biratti taphata kanaa miti shari'aa biratti waan jajjaba intala ajnabii takka tasiifi isii wallaaluun hin taane tasiifi isiin kophaa waliin bahuun hin taane kasiifi isii waan biraa waliin dalaguun hin taane waan kana mara halaal sii godhee warra keessii godhee kamaatii irraa hortan walirraa hortan isin godhuun waan laafaadhaa miti. Saniifuu shari'aan qur'aana keessatti tafsiilan ahkaamni isaanii dubbatame. Waliyyiin shar'iin nikaaha hidhu malee intalti takka nikaaha hin hidhamtu jettee shari'aan kanaaf lafa keette. Abbammaan sunuu yoo ka hidhu taate ragaa irratti hidhu malee tahu jettee wanni ragaa lafa keetteef ragaa lamarratti yoo tahi malee nikeenni sunuu abbammaan sila waliyyii shar'ii sun abban fedhe haa ta'u waliyyiin kun abbaa tahina akaakayyuu tahina obboleessaa'u tahina waliyyiin shar'iin sunis hidhuun hin tahu waliyyiin sunu ragarratti malee jettee wanni ragaa kana shari'aan lafa geetteef arkaana nikaaha keessatti dubbatamee shuruuxa nikaahaa jedhanii kaan lafa kaayanii kaan sunana kana mara wanni ulamaan akkatti lafa kaayanii daliila waliin qabsiisaniif maaliifi akka dubbiin kun hin dhufneef
warri ragaa ta'u sun maal irratti ragaa ta'a ta'yiinu zawjayni dirqama awwal gurbaan kana intalti tana jechuun dirqama wayta nikaa hidhan kanaaf jecha kanarraa akka ka'e ulamaani wayta dubbatan namni intala lama qabu namni dubra lama qabu abbammaa yoo nikaa hidhe yoo zawwajtuka binti intalati yasii heerumsiise jedhee ragaa keessatti aalamuma bahee cidhaaf bakka kana jiru kanarratti gurbaa kanaan intalati yasii heerumsiise yoo jedheen hin tahu jedhan haga maqaa dha'utti namni durba lama qabu yoo takkitti qabaatee khilaafa qaba haa maqaan dhawamu akka khilaafni eegasan hin argamne jechaadha zawwajtuka bintii fulaanaa jedha wayta nikaa hidhe intalati yatabalu jedhamtu nikaasii hidhe jedha hatta yoo takkitti qabaate gariin hin baqqaajanii gariin sunuu maqaa dhayamuu qaba akka eegasanii intala ollaati intala ilma obboleessa kiyyaati intala eennuuti jedhee dubbii wahii hin finne jedhanii ilaa hazal hadditti eeggatan ulamaan maaliif kuni marti akkanatti jabeeffame kanu biratti ammaan tan akkatti homa laafaa tahee namni ka heerumsiisullee akkuma fedhe kan nikaa namaa hidhullee akkuma fedhe kan nikaa hidhatullee akkuma fedhe isiin heerumtellee gurba majaalatuu malee akkuma feete gurbaaleen isi majaalatuu malee takka hajama itti fixatuu qofa yoo taate malee ka ma'anaa wahii maa dhabe akkanatti nu biratti laafuu imaanaa kareefuu jennu santu asiin nu gahe akka hukmiititti yoo deebine intalti ta nikaa gaafsan hidhamtee ragaan irratti tahe san malee ta biraatitti jijjiiruun hin ta'u tunilleen obboleettimaa jarri lamaanu tokko maatana bakka kenneef jechuun waan ati shari'aa karaa gootuu miti osoo namtichi nu achiin jaaladhe ka jedhu taate yoo ta gaafa duraa nikaa hidhamte isiin tahin yoo ta gaafa duraa ragaan irratti nikaa isiin hidhamte sun intala balu jedhamtu gurbaa balu jedhaniif nikaa inni hidhame jedhanii ta irratti ragaa tahan san yoon tahin intalti biraa tuquunis hin tahu yoo tuqe zinaadha sanillee tanatti jijjiiruun hin tahu sanii waliin osoo sanirra nikeenni jiru arra dhufanii tanallee galgala kana nikaasii hiina jechuulleen hin tahu yoo san jalaa talaaqe malee maaliif obboleeyyan lamaan osoo jirtu nikaanni walirratti hin hidhamu deree sun obboleettii nikaa hidhate tana yoo fidanii fi tanatti sii jijjiirre jedhaniini tama itti naa jijjiirtan tanaa jaaladhe yoo jedhe dura san xalaaqu malee tana nikeenni isiidhaan hidhamu kanaaf jecha namtichi akkana godhe kuni rabbi ofii sodaatuu qaba namni akkas godhuu yaadulleen kuni waan akkanaa kana keessatti dur wayta namni diinaan beeyne wayta shari'aan beeyne waa hedduu dalagama jecha maanguddoo irraa abboota keenyarraa kaakayyoota keenyarraa humedduu dhageenna waan akkasii walaakin arraa wayta shari'aan baramee xiqqaa guddaalleen baratee waliyyii malee nikaan hin tahu jechuullee namni baratee rakkoon namta tawal jaalatanii walii tahanii malee tuun hin taatu jechuullee arra zamani san biraa taree duratti wal haasofsiifatutti seenee jira zamana kana keessatti intala biraa namatti fidanii tana sii fille takka'u tana sii jaalanne jechuun aqliin namaallee fudhatu aadaan oromootitti illee jiru kuni akkuma san shar'ii rabbii keessa illee jiru nikaa irraan qabu intala san yoo ka tuqu taate zinaadhaan tuqe malee نكاح سني تنت أسين دبرو جتشو بارك الله فيكم. الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرها جالته وبولتين تنتككنيت رمضان دبر هنصوم من ندقبا أما اللي سنفينه ربي كسندرنا خردا جت إيجاسي أمو مال تنا رجير مال قدو قبر رمضان بالبلدور نوجه. دبامي سبب دي بيتي في رمضان صومو دبي. namni dhibamee sababa dhibeetiif ramadaana yoo soomuu dadhabe yoo ramadaanni lammataallee osoma inni dhibee sanirra jedhu itti deebi'e ma nyaataan mallee ramadaana duraallee shari'atu nyaatu hayyameefi وإن كنتم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يو دبمتني دبيداف صوم ددبدن يو تكامو إمالا باتني سبب إمالا ديمو سنيف صومو دبدن فعدة من أيام أخرى جل لكوي سهجا فرتني سل لكوي تني قويا برو نمتك فياد بجافة فيجتن كإمالة جرو جافة قلتن صوم تني جل الران تنايسين إبه سنير رام فينه قويان صوم جتشو شريان الركيت سون إنجيل جافة سين فيجت سون أمن رمضان كلامتا كدو في كان اللي منيات صدف اللي يو يتلو في منيات
booda gaafama rabbiin fayyise qadaa baafti. Yoo ofirraa nyaachisa ka jettu taate ammarraa nyaachisuun hin ta'u. Kana waan kanarra deddeebinee yeroo hedduu dubbadhee jira. Maaliifi namni fayyuun kajeelamu. Namni fayyuun kajeelamu dhibeen nama tuqe kun dhibee fayyuun isaa kajeelamu yoo taate nyaachisanillee har'an tahu nyaachisuunillee hin tahu shari'atti. Maalire yaa rabbi na aafii jechuma kadhatanii gaafa rabbi nama aafii sooman jecha. Obboleettii ta'e namaal jennaarre du'aayilee naa godhaa jettee martinuu aamiin jedha rabbi sii aafii awwalan. Ramadaanuma kana asitti rabbi sii fayyisee ramadaana kana nagaan rabbi sii haa soomsisu jenna. Rabbi inni dandahaa kun fayakuuni tahi jennaan tahuma dhibee san halkanuma idanaa kana raftee ofirraa dhabdee ramadaana kana nagayaan haa soomtu sanii miti fayyitee ji'a tokko dura jira ramadaana dabrillee ofirraa soomtee ramadaana kaanillee soomuu dandeessisuu rabbiin hima dandahaa rabbi si haa aafiyu jennaani walaakin ammoo ofirraa nyaachisuun hin tahu haga gaafa ijibbaata gaaniititti رمضان كان اللي نياتون سماف بقى جنان بارك الله فيك أنا يا حكميتي الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن راح جالته قافتان تقوكنا يك ركني فون قالا نياتون ودو اتجابسو مالي جرى فون كاونين كنا إني ودو أجابسو ودو مالي جابسا جتشو تري بيسا سببا يو سنتان يوك اللين سنمر رابي ودو أقراتني فو مالي أنا سنتنا دي بي yoo qaama ofii qabatanoo nafa saalaa yoo qabatan wanni uduuni cabuuf maali qaama namaati. Ana kanneen faatu na dhibee walumaanuu tana gaa sheeka biraa sheeka guddaa irraa barbaanna. Alaa kulli haal waan tokko shari'aan akkana godhaa yoo jette waan tokko shari'aan waan kana irraa wadda'adhaa yoo jette irraa wadda'atuma nuti. Illaa waan kanaa waan fakkeenyaaf waan kanarraa shari'aa wanni wadda'adhaa jetteef kana jennee yoo beeynes toleeyyu. Yoo illaa isaatiif hikmaa isaa beekuu dhabnilleen mujarradummaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni foon gaalaa nyaate haa wadda'atu jedhan kun gayaadha. Shari'aadhaaf nuti imtithaala isaati wanni nurraa barbaachisu isuma kana jala butamu shari'aan takliifa. Yoo waan akkanaa kana wanni akkanaa maaliif akkana ta'e wanni akkanaa maaliif akkana ta'e yoo jenne jawaabni gabaabaan maalire shari'amatu itti ajajee akkas tahe jecha. Jechi kun deebisaan kun deebisaa jajjaba qabadhaamee deebisaa kan nama illaa wahii irraa isin gaafate aqlitti yoo deebifne akkuma reefu isiniin jedhe kana hafuurri yoo namarraa bahe al-kharij min as-sabiilayni dhuufuu jechuudha uduuni namaa ni bada. Bakki waa bayaniin bakka biraa bakka ati dhiqattu bakka biraati. Bakki dhiqatuun sitti wajjabu eessa achi dhiqatuun hin wajjabne yoo fincaanii fi kaan taate malee bakka san dhiquun hin wajjabu. Maaliif bakka bayan san dhiqaa kan jedhin shari'aan bakka biraa dhiqadhaa maanuun jette maali sababni isaa? Yoo nafa saalaa harka keessaniin qabattan ka huccuun hin jirre uduunni keessan bade maa jette qaamuma keenna qabannee maaliif uduunni bade? Sababni isaa maali? Maarree illaan asii achi qabaa wahii hin qabne tadhidhiibbaa wahii hin qabne ittibaa'uma shari'aati shari'aan eega jette nuti shari'amatu itti ajajee shari'aan itti ajajuu saniif dalayna jecha. Inni lammataa ka gaafataan qoqqotu sunillee yoo ka jiraatu taate ulamaan gariin akki jedhan rabbiin waan silaa nyaannu kanallee waan dhuynu kana keessallee fawaakiha tahinaa nyaata nyaannu kana tahinaa kulliin isaa viitaaminaata adda addaa ka xabiyaa adda addaa kaan haarrii godhee kaan baarida godhee kaan ka nama gubu godhee kaan ka xabiyaa namaa kan ol fuudhu godhee kun ka sukkara ida'u godhee kun ka sukkara gadi buusu godhee kun ka daqxii namatti ol fuudhu godhee kun ka daqxii gadi buusu godhee shari'aa rabbiin akkanatti waan jiru kana mara keessa beekumsa ufiitiin maal kaaye xabiyaa adda addaa keessa kaaye. Tuffaan illee xabiyaa qabu qaba. Leemuun illee xabiyaa biraa qaba. Kuun illee xabiyaa biraa qaba. Foon hoolaa illee xabiyaa biraa qaba. Ka horii illee xabiyaa biraa qaba. Ka gaalaa illee xabiyaa biraa qaba. Kana rabbiin akka nuti anwaa'a adda addaa kana mara fudhannee itti qananiinuuf rabbiin nu godhe. Mataa'an lakum wa li'an'aamikum jedha. Suuraa Abasaa keessatti waa meeqa ni'imaa meeqa nutti lakkaahe mataa'an lakum
wanni kana isinii gooneef maaliifi akka isin ittiin qananiitaniif hin jedha wali an'aamikum garii waan dubbatamee sun waan margaa fi kanallee taheen akka beelladaan teessanillee diinagdeen isin horattanilleen itti qananiituufi jedha horiilleen yoo waan dheeduun qabaatirree akka itti jiraatuun qabu foon sanuu akkamitti si argamsiisa gaalli kun yoo muyni baala qabaatee muka sanin nyaatii yoo waan dheedin eessaasi foon kun isaa argamuu danda'a rubbuu ufitiifu jiraatuu hin danda'u duuba xabiyaa rabbiin foon gaalaa kana keessa gaa'irra tokkoffaa thaqiila foon gaalaa kun garaan namaa kun dafee isa daakuu hin danda'u lammataa jismii namaa kana hiikutu keessa jira jedhan jismii namaa kana hiikaa jedhan kun beeka hadiisa himaan jedhu ammaan tana illa ulamaani duyda duubatti jedhanii kun taa daliila shari'amatti itti ajajee waddaan na jenni duuba qaama namaa kana hiika osomaan beeyne waa namarraa bahutu malaa osomaan beeyne qaamni namaa kun hiikkatee laafee waan jedheef duraanuree xurrisaadhaan rabbiin xurrisee meeshaa kana ka afaan gaddeebi'umatti ka bishaan qabatu fincaan qabatullee afaan gaddeebi'e jechuudhaaf gadin dhiisu xurrisaa qaba hidhaa qaba hidhaan kun afaan gaddeebi'e jechuu kanaaf jecha harkaan copullee harkaan bahulle kuni maaliifi qudra ilaahiyya inna allah ala kulli shay'in qadiir rabbiin hakiim ogeessa ogummaa isaa sanii waan kana mara tolcheenu akkasitti nuuf uume wanni kun waan kana hiikaa waan kana hidhaa kana laaffisa namni waddate namni isa nyaate osomaan beeyne waa irraa bahee uduun isaa badutu mala haa waddatu kanaaf jedhamee jedhan tahee sangaraa keessatti namuutu jawaabee dabiraata biraatitti salaamu alaikum rahmatullah beekumsi kama rabbii baarakallahu fiikum gaafataan tokko akkana jedha namni bakka hin taane yookiin bakka shar'iin isaan kennine dalagatee achirraa mindaa argatu mallaqa san sadaqatuu fi zakaa yoo baase wanni sun tayaa jira karaa tayaa baasuu fi sadaqatuu isaatitti achin tarin karaa kanaan duniyaa kassabatuun tahaa jechaan hin dursu bakka haraamummaa eega beeke maaliif bakka haraamaa sanirraa walitti qaba ree haraama shari'aan irraa godhaa jette yoo akka reefuu jenne kana laafintiin iimaanaa yoo hin jiraatin yoo iimaanni isaa iimaanuma jajjaba ka tahu taate rizqii halaalaa shari'aan barbaaddadhaa jette rizqii halaalaa san dhiisee waan haraamaa san inni maaliif kasbii bakka haraamaa san himaa kassabata eega haraama tahuu beekeree haraama qulqulluu jechuu beeke isaa galee jira bakka haraamaa bakka dalaguun hin taane irraa eega walitti qabate jechuu beeke bakka haraamaa sanirraa maa walitti qabatare duniyaa haraamaa maa walitti qaba tayyib walitti qabe haa jennu sadaqatuun isii taha shari'aan maal nuun jetti walaa tayammamul khabiitha minhu tunfiquun waan fokkataa irraa kennuudhaaf hin yaalinaa jetti hin qasadinaa waan fokkataa waan osoo isinii kennanii isinuu fudhatuun feene namaaf hin kenninaa jetti kun halaala tahullee ni mala halaala tahuun isaallee ni mala haraamatti achi dabruun isaallee ni mala takka halaala tahee walaakin waan laafa waan silaan namaan kennine tahullee ni danda'ama walaakin hadiifni sariihni hoo inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiban tayyiba malee waan gaarii malee rabbiin sirraan qeebalu kanaafu akka sadaqaati sadaqatuun hukmi maal tahawayta jedhan ulamaa'ni warri gariin warra bakka lamatti addaan qoodantu jira yoo takhallusaaf taate sadaqatuun ni taha ajriin argatu malee takhallusaaf yoo taate sadaqatuun ni taha yoo hin sadaqadha jechuuf achii kassabatu taate achii saniif kassabatuun hin tahu jedhan maal jechuudha akkana jechuun namni tokko bakka hamtuu wahitii mindaa argata haa jennu waan achirraa argadhu kana masjidaan jaara jedhee yoo namtichi bakka san irraa waan san ka fudhatu taate hin tahu jedhan maaliifi bakka haraamaa irraa kassabeet waan khayriitiin dalaga jechuu kasadee hin tahu jedhan walaakin gaafa duraa inni aanjamuu fi walitti qabate walaakin bakka haraamaa irraa walitti qabame maallaqa kana walitti qabatee harkaa qaba dalagatee harkaa qaba hukmii shari'aatti gaafannaan bakka ati irraa dalagatte tuni waan haraama waan shari'aan hin bakkaasifnee sanirraa walitti qabde jedhaniin kana masjida kanaaf sadaqatuun taha wayta jedhan
ar'aan tana masjida kanaaf kasabaan jiru maalire duniyaa argate tana irraa takhallusa tahaa jira isii tana bakka itti baatule way guba waan kun mallaqa waan namni itti fayyadatu ofii wali qabame karaa haraamaatiin dhufi akkam godha maal godhi jennaan baharitti darbi jennaani gubi jennaani la gaafa kana takhallusaaf waan khayrii keessatti yoo kennate himatahaa takhallusa jechuun maali maallaqa san bakka isii kaayu barbaaduudhaaf jecha irraa qulqullaa'u jecha maallaqa sanirraa qulqullaa'uudhaaf jecha yoo sadaqatee himatahaa akkuma maala ribaa irraa yoo walitti qabame yoo achitti dhiisan numaa karaa biraa deemeetii gara nama waan hin taane gargaaruudhaatitti deeme yoo achii fuudhan maala ribaadhaati waan haraama nyaatuun siif hin ta'u maal gootare hin darbita shu'uuna ammaa fa'aa keessa haa oolu karaa fa'aan haa dalagamu waan ummanni hawaasin itti hajamu dildila fa'aan haa dalaganii fi riqicha jedhan kana waan akkanaatiin haa dalagamu jedhanii waan akkanaa jechuun ulamaa'ani jira marattuu namni tokko waan khabiisa dalagee achirraa hin sadaqadha jechuun isarraan barbaachisu akkasuma illee hin ta'u ajri illee ittiin argatu baarakallahu fiikum yaani wanni kennatuun barbaachisu awwalan rizqii halaalaa tahuudha eega rizqii halaalaa walitti qabate booda ammoo wayta namaa kennullee homa bareedduu homa qalbiin namaa itti gammaddu waan osoo isaa kennanii inni illee fudhatu homa akkasiisan namaa kennuu barbaachisa waan ofiifuu osoo sii kennanii atiin fudhanne namaa kennuun barbaachisu baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرى هاجلته سجنتا قافي في ديبي قويا هرّا كان مرت أمور رجرة سجنتا بروتي في قافي بروتين هنقول الديبي نوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي بيت وعندما سهموتي نرديف سما إيانينو برمدومي نوجبسي إسلامها يا ربي بيت وعندما سهموتي نرديف سما إيانينو برمدومي نوجبسي إسلامها يا ربي موتي آلما جل قبدهم تدجي سما أصوفا كينيا فدتين مدالتي المنما ستي آمن يا موتي ستؤومي وهندما ستي آمن يا موتي قبرا ما لقاسما وانتي هندنو سندمتي نفتمسي موتي يا رحمن إيانينو برمدومي نوجبسي إسلامها